Mama wakwaba aha GCN page so midin ede adwoa searching ena ni dey di kan a de ehwe me a mesrew na wa subscribe to my channel we are now do nsa emi abe one so ubenya notification ene sa ni news ede betum ya ubenya bi atie anase ubenya bi ahwe ewo GCN page ha ye beka ya embre kakra abesin kwa nursefo bebre na I think teacher ni ba akokra eko Captain Smart ni show so ewo Onua TV Onua Machin so eko sun eko brundua say teachers omoko strike na teacher bia onim obefechi akwakwa gisika anase pani bi onim obefechi akwakwa gisika na obeka say teachers in school enko kira de no eduabo no enya omo and I think one nurse eko tena Power FM omo so woye omo interview omo ekire say omo enya dwuma enye omo sun ani na just omo di government na ni masese government no ema omo adwuma na omo enye na sa videos no eko out no Ghana fu bebre na ka say emome wom se wiase nyina ye de ne bi aka Ghana na Ghana sisi ye bre papa papa ukaka Ghana fu mpanifo ne say eye covid na Russia na Ukraine omo ntokwa no but then omukro omukuno affect monsa na covid na eba no kra na amanfo bebre omo recover ntia de na Ghana still ye de covid na Russia for entokwa no Ghana for ekasa na de ade a ebi mo nso kire say nurses na teachers na omo eyesa no eye boapaye na boniaye na eye omo because Abra man penin dada His Excellency John Dramani Mahama eye president na ebeka ya teacher training allowances will train, nursing training allowances will train, teachers and nurses muye demonstrations upon demonstrations, some musika and somo, omo famu ejuma, mumpe na dia. His Excellency na Addo Kufa the Bayer president, demonstration am waiting me akọ eye mose mo omu like nanado increase more alawano because omani mu ayedin. Na enyesa moko demonstration say nanado ntua monka. So mani mu ayedin but nanado try bia say o manage my form ho enchire omo na e wo sensem nyina e na ka boat oye blogger de ma NPP amayoko no o make a statement even na o ka say nurse fo a omo call radio stations na TV stations e koye sa interview no e bia ba out abeka say Captain Smart na o push you omo say omo embeyesa na ni na ye agenda na propaganda na ene na mbisa mo question say say the wait na o man mu dia say nya de ebe yo empo say o man pani na say president no ya de papa because NDC for person omo ba power nti na omo ye say ana say sen and the question bebre na me gidi say okura so betimi ebisa na kebot kire say ono Ghana ha obia no wonye na hikura se napkofo because anya napkofo no His Excellency na Addo Kufa the Bayer president o se motifie mu awie school a motifie mu nya dwuma enye mu benya dwuma ye but dwuma ni nya mba dia o create bibi se na beya youth ni benya dwuma ye na bosome kra 500 cedis kra maje na napkofo yi ebetena TV so a omu kasenda na nadwa yese chama na nadwa yese o man pani dada John Dramani Mahama ye president so youth no ekosupe o se o hwe na o mani mu ayede a esi edon katia o so hwe na o mani mu ayede na wuntumi ntina Ghana pe China bi fa ana se Korea bi ana ba bi fa o hwe na o mani mu ayede a o man pani dada John Dramani Mahama so se onye magician na we create jobs and cheek upon cheek on betu bi pa enti kebot is on tia se na na Dubai na wa be ma mo napko na bosu me kro nya 500 cedis na wo kasa but kebot ha se be ka che wo se hwe Ghana ha no me no sometimes me read the comments bi na me hu se amanfo jojo na na adra na ye me ya me nti me nka bebre because na adro no ye president e so de ne nansi fam na o hwe enya na adro nko a Ghana fo mpanifo na obi wo like o ye president enya bibia na wani bi hu but at least say no honorable Kennedy compare kwa Japan so be president and they say oba sector by sector e be education sector na wa aba na wo ye pani na obedu adwuma ho be 9 o'clock na 8 o'clock na wo ba ofro na wo di traffic sokra na sign kofie sai bi ne ye pese impanifo no mo ye na do see wo de napko aba a youth no enya adwuma eye I don't think say nka na do say napko youth no eye na omo nyomo pay a anka omo be yu boni ayeda
na na de napko na aba ahyase no omutu omoka na de yie pa napko fu no omo ba out beda na na ado ase but kwa wie no Ghana fo pen for hey mo ye wicked o mo ye wicked na Nyankopon so ondai ode obia na kachi obe ma ne se ne ese common 500 cedis na nipa no so wia so wo akra anasa wo ba bi na wo ya wo be fa car in and out kra bosumi ne bedu na 500 cedis ne kwa but at least nipa na ye busy o ye adwuma nti obe kone sa bosumi so 700 cedis ne kwa won tua wonka but sika ne beba o e ba beto okobrani ne account na we dis sika no ai on tua nipa no ye adwuma ne ka na ye koka wo se na Addo Ghana fo mpenefo mu de mu mbre baba pa na kebot chere nurse fo a omo betina TV so e kan na Addo aye se no e Captain Smart e na opusi omo no ombe yes ad na yenti nsema kebot e de etuya tax enye possible uti fe tiro man no obebie free tax nto ho ma o man be sa sinke by next 30 years untimi. There is no government I will bet my ban with that tax I will bet my achieve. Ain't that possible? Fatu trim say joke a concept or the what being diagro. Only the what being a diagro. There is no president I will bet me so I cancel taxes I will bet my achieve for so trim. Obeka to trim say ya on timi nya. Obaka be increasing because with that tax system untimi achieve and until I was here you are no benefit no tax ni petue ni kromo ha sei no se e ka enye so eso mfa so ne yedie no nye so mfa so kwa no enu na madam for make an na say Ghana kota dia ye je over na me wagimi o e hwa na me fu am koto ye receipt ni bi kwa we me yi receipt ni bi sei na me chere na me say aha VAT na ya tro ha na wahu na afeno jo no hwemanim bibi bi no auto high to VAT said the Ghana tie na ya tew adi bi akoto bia aha ko ma increase VAT no percentage no ya increase no it's a 20% instead of 10 na 20% now e wa ha even ye de wan kasa o tax ye de o tax abere say let where light bill ye de go light bill abere say kura no u ko tua no wo send tax why na se me boa apart from breaking form use fencing prepaid in the minimum so yes but o ko recharge ya o tua tax ye ba let say obi country bi ni won kire me se me boa ka kire me di o se me boa no on make kire me say me light bill raba e ba 214 first me 299 me 290 ene me no ka say see me no ka say CCA me 214 100% increase when abeta social media egun edi president na temo ha maya enso entold my pocket emu wonu me say Ghana aban to admayefo akatua obi anya hu video no one and abeka say apart from a teacher for and abedase there is nobody or Ghana media and as social media abeye video say we the ban na ba say ahochire wa increase upon all consequences na wasan increase my phone na akatuam adanti na moyesa o tank ke personality e pa teacher for tema na akufo ado e ba bedi ade na makatua yesen ena yesen anesifo e yesen makai kai ni na ade na omo ho yema hi kra o wiase na akufo no matikuo a demonstration upon demonstration left and right nene obiaba na o ma kakra say ahoche system no nyen capture say before obi adwumanti wo ko chema gunwuma so na gi 7 million ene say ni pan say sika na esika ketwa esua esika fia emano esinde na wonye bi kura no ntinkunya sa aban na o ma na hwe na nkope nyankopon
emwa na sa ban no ensa mra back me see se na du twa na kuma kan pepe wo mo se ma sesa madwen anese for me yi ma film because say Captain Smack efeki sa nurse ne be yes ari ntima yi madwen ma yi ma film ana teacher for so no de mo be ye ma grateful am mani aso ma appreciate the oye no but busa ho say government kromwa atisi ato government na de law ne ba ye o president government na okromwa no ene de yo he's the gift in Zuriaba. Yes, sorry, anabain. Tia tax, I was in Tia. I would say, which I say, no, we didn't say we benefit, and no credit. Minya benefit, but what was I was coming to ya?